Skinuli smo igricu i ušli smo u nju i dolazimo do glavnog menija. Ovdje su nam svi karakteri. Vidite i sami, nisu baš svi otključani, ali zato uzimamo našu igračkicu koju smo dobili u jajetu, kokicama ili keksićima. Na igračkici imamo QR kod koji skeniramo i dobijamo karaktere u igri ako nam nije otključen. Ako jeste, dobijamo još žirova. Šta će nam žirovi, sigurno se pitate. Imamo par stvarčica koje možemo da uradimo sa njima. Uđemo u shop. U shopu imamo razne šeširiće za naše likove. Ovaj sa sombrerom je baš sjajan. Vidite kako dobro izgleda. Ajmo sad da vidimo kako to izgleda u igri. Imamo 4 igre. Mi ćemo probati za početak da skupljamo voćkice. Kako je super! Livada se drma, stazica je strma, šašava je ova naša šuma. Tu su nam naravno i druge igre. Imamo da preskačemo balvane. Neka zemlja bude sada tvoja trambolina. Skači, skači, ti sa nama skači. Imamo da letimo sa našim balonom. A tu nam je i 4. igra. Sađenje kukuruza i odbrana od zlih malih robota. Šašava je cijela naša šuma. I oblaci i cveće peva. Ono što također možemo kupiti sa žirovima je ekstra super mega boost sa kojim ćemo mnogo brže napredovati u igri. Uzmite, skinite igricu, vidjet ćete i sami, nećete moći da se odvojite od telefona. A ja odo da igram, vidimo se, čao! Yay!